uwo mubonye rero ni perezida wa repubulika Paul Kagame, ntabwo mwibeshye. Ahangaha akaba yari yageze Doha Qatar, yajya kwirebera Grand Prix ya Qatar. Rwose Grand Prix yaje kuba mu masaha y'isaa 12 zuzuye, nibwo yari irimo iraba, iza no gutwarwa n'umuhungu wanyu rero Max Verstappen. Uyu ni umuholandi wanatwaye shampiyona muri rusange, ariko nyine agenda yikuza kano ka Katari muri intambara itari yoroshye hagati aho ngaho. Ariko mbere yaho hano hari hanabereye sprint race muri Qatar, nani mu tumwe mu duce twatoranyijwemo kuzaberamo sprint race. Na karushanwa gato kaba mbere ko kwishyushya. Aka karushanwa kakaba kari katwawe na Oscar Piastri wa McLaren, akurikirwa na Lando Norris. Lando Norris yakabaye kuba ariwe wayitwaye, ariko ageze imbere arafrena kugira ngo Oscar Piastri amuceho, kuko Oscar Piastri nawe yagiye abikora kenshi ari kumufasha ngo arebe yuko yatwara championship. Lando Norris biza kumunanira rero muri ya sprint ya Qatar, niho Lando Norris yahise asa nk'umwishyura amubwira ati rero ati ibyo wankore ni byinshi, nanjye kano ga sprint nari ngiye gutwara gatware. Ariko kungako kenshi nta kintu kaba kavuze kiba gifite icyo kivuze. Ni Grand Prix race iba ku cyumweru nyine, iyo ngiyo ni nayo mukuru wacu w'igihugu yari yagiye kureba. Biza kurangira itwawe na Max Verstappen. Muri qualifying yari yaje mu myanya y'imbere kuko yari yabaye wa mbere, ubundi yari yabonye pole position. Amaze kubona pole position rero baza kumuhangwa ibihano byo kumwigiza inyuma h'umwanya umwe. Uwamukurikiraga inyuma yari George Russell wa Mercedes, hanyuma aza kwita afata pole position. Ariko n'ubundi George Russell naramubabwiye yuko uyu nguyu ni umuswa, nta kintu gikomeye aba afite. Nta nubwo byabatwaye amasegonda kugira ngo Max Verstappen ahita amucaho. Irushanwa guhera kuri lap ya mbere ya race ni Max Verstappen niwe wari uriyoboye kugeza kabisa kuri lap ya nyuma, aza gusoza ari we uyitwaye. Ubwo ariko tumva ngo yarayitwaye byibuze George Russell wa kabiri nk'umuntu wari watangiye ari imbere kada. Nyuma yaho na Lando Norris yaje kumucaho, nyuma yaho ba Oscar Piastri bamucaho, ba Charles Leclerc bamucaho. Mbese ibi bintu bikomeye, ariko agira amahirwe Lando Norris baza kumuha ibihano. Ariko still urabona ko Charles Leclerc niwe wahise umucaho yibera wa kabiri, hanyuma Oscar Piastri aba uwa gatatu, hanyuma George Russell wari watangiye ari uwa mbere aza gusoza ari ku mwanya wa kane. Pierre Gasly ibonamo ku mwanya wa gatanu. Alpine yari yatangiye kugaruka nyine nuko igarutse shampiyona irangiye ku munsi mu minsi ya nyuma. Hanyuma Carlos Sainz umwespanyol utwara Ferrari yibera wa gatandatu. Fernando Alonso umwespanyol utwara Aston Martin abo wa karindwi, mu gihe Zugwanyu uyu ni umushinwa utwara ikipe ya Kiksuba. Uyu nguyu akaba we n'ikipe ye mu ikipe baba ari babiri, we n'uwo bita bamwita Valtteri Bottas. Abantu baramuzi aho zatwara mu ikipe imwe na Lewis Hamilton. Bose ikipe yaba yarigeze kino gihe batari bashobora kuza muri top 10, ariko uyu munsi kuri uyu mugoroba wo ku cyumweru bashoboye kuboneka muri top 10. Ndetse Zugwanyu umushinwa utwarira Kiksuba wa munani aza kubona amanota 4. Aya niyo manota yonyine ikipe yabitwaye kugeza ubu ngubu, niyo kipe yanyu ifite amanota 4, ubundi yari ifite na 0 hubwo. Hanyuma Kevin Magnussen uyu nguyu ni umunyadanimarike utwarira hasi yibera wa 9. Lando Norris wari wabaye wa kabiri, birangira baramukubise ibihano by'amasegonda 10. Ndatekereza biza kumusanga nyine yibereye ku mwanya wiwe wa 10. Nuko nguko rero top 10 yabashije kuba iza. Driver of the day aza kuba uyu Zugwanyu umushinwa utwarira Kiksuba. Aka ni nk'agakado Formula 1 bamuhaye nk'umuntu. Urumva Kiksuba iyi ni ikipe itazaboneka umwaka utaha, rero indi kipe izajyamo yabimye akazi we na Valtteri Bottas. Ni ukuvuga ngo ni nkaho birukanwe. Nuko rero ubwo ngubwo twavuga Grand Prix ya Qatar yasoje. Hasigaye imwe igiye kuba muri iyi weekend igiye kuza ya Abu Dhabi yo gucrosinga. Ibintu byinshi byarabaye, nta kintu gisigaye, gusa hasigaye bato
ya championship y'amakipe, izo bita constructors championship, aho ikipe iri imbere McLaren iruta amanota 21 ho Ferrari ayo ni amanota bashobora kuvanamo kuko haba hari amanota agera kuri 25 yo kurwanira, mu gihe yose Ferrari yayabona McLaren ntagere n'ubona rimwe Ferrari yatwara constructors championship. Ariko ibyo ni ibintu bidashoboka kuko Lando Norris na Piastri ntago haburamo n'umwe, niyo yabona 6 gusa byaba bihagije. Ubwo rero nuko nguko nyine gahunda zigeze zitaye. Ubwo ngubwo rero tuva ahubwo tujye muri Formula 1 version y'abagore bayita Formula 1 Academy. Ni Formula 1 nyine y'abagore nayo yarasuzaga, bo baba bafite mu tu Grand Prix tugera nko muri 6 gutyo 7. Baherukaga muri Amerika ndatekereza, hanyuma ubu ngubu bari bageze muri Qatar ari nayo na Grand Prix yabo ya nyuma. Aka kana bita Abi Pulling niko katwaye championship y'abagore. Rero Abi Pulling uyu ni umwana w'umwongereza utwara ikipe bita Alpine. Iyo Abi Pulling ni akana gatoya cyane kuko nta nubwo kari kuzuza neza imyaka 16, karacyafite imyaka 15 gusa, ariko nyine karabanikiye kabisa, kanayitwara hakiri kare. Kaje muri iyi Grand Prix ya Qatar gasabwa kugira ngo gusa uwo bita Doriane Pini atakarusha amanota 16. Nakore ni nkayo imibare yako kari karamaze kuyizera, kaba gatwaye championship. Ariko katwaye championship atari ko katwaye amaresi yaho. Aba bagore bo resi zabo ziba ebyiri kuri Grand Prix, bagira resi ebyiri. Rero umuntu wari watwaye izo resi zombi ko ari ebyiri no bita Doriane Pini utwara Mercedes, n'uwo mu France ubona wari urimo urakamenaho champagne, niwe wari wayatwaye ariko bimubana iby'ubusa kuko mbere yaho yagiye ajanda, byibuze aba yaragiye akora ibirenze ibingibi baba bageze kino gihe bagihatana. Ariko nyine nibyo ngibyo.